mundur kini belajur manggiliran si Dori bates kaki semutan nanti yang giliran nih kalau di hujan pelih-pelihnya kandung yang nanti 3 kawan asing kengken kang hinap sing jero kelih oh jero kelih hidung apa leh merikyang oh pas santai pang rame mriki nonton sujatene dia anak bojok dan bango kan cucun tiangnya ngemiletin mas Satwa Bali niki jurine komen ring FB aduh mau kiro milu mas Satwa Bali biasanya aku dari juri kita ampunan henteng ki mangku henteng ya oh yang penting kan ampun itu terus juri tiang bang nomor 1 kayak tiang bang nomor 1 kan yang tadi tunangan aduh cucun dia itu komplain bang dong jadi nomor 1 dong nadang berdua nang kucing amah cuma kita bener nadang yang ini cucun yang ini kayak yang tiang mas Haut do itu nih nadong nak dot ngepayas yang sing milu mas 1 kayak kenang nadong ngepayas oh uling ibi nadong suka medago napangnya nadong ramping kan nyak cara Pragawati nadong oh yang sing itu nadong dong kayak kenang ya dengan potongan nadongnya gini ya tang cucu nih nah yang bok itu dong milu bo oh dia anak pingin niki melestarikan ngajegak seni dan budaya Bali ngicenin contoh sarang kali-kali deh mangga eling kan mau bahasa Bali dan dia mau bahasa Lingis mantan jangan dipurian mau bahasa Lingis bahasa Indonesia bahasa Bali dah dosap kok kawinan di tiang ngamiletin mau Satwa Bali inge kawinan di tiang makin Om Swastiastu sane makin di tiang jagi mau wilo carita sane mau murde pedanda bake tangnya patah-patah seritan kacarita ring tengah heng alas Mador Gamo wenten telaga kalintang asri pisan tur maning ring tengah telaga punika mentek tunjung wenten tunjung bang wenten tunjung petak taler wenten tunjung belum tur maning bonemi aluk tur maning di telaga punika akeh pisan wenten B mas wenten B julek wenten B jir taler wenten I yuyu diko lantas ipun mecana sarang timpal-timpal nih dikip cara panjang-panjangnya lemah bene agak nih kita lencong nih ini kali normal nih enten kali sing cerita makin bentar niki kedes niki mekebar oleh di ambaro nih kedes punika mewasta kedes cangak mencak di sisi telagone kedisi punika berpikir niki mau pinah-pinah cangak bukan ini cangak punika sampun tua penuh cawe bidan payune gede nyotot be yang dibidan niku oh juga hampun lu cepat caplok kok be nih niki mawinan di cangak sampun tua ya penuh kerang cara bidan makin dia mau pinah ngeko winayo singit kini kena nih jani lakar kulek-kulek bene pangaloh kirago man ngamah be itu abad nih kedes cangak nah dari sengkel itu makin kedes cangak punika mau busana putih nganggen kedu misi selempang nganggen genitri misi anteng-anteng beli kuping nih amat ayam itu nah makin pun ekon ayo majalan yo di sisi telagone sambil ngeremen yo nak apa bentuk kakak bulan cocok hewan nak iges yo memandro pangsing dengoh kan bene yo nak ekon ayo pangsing tawang dayane corah kan bene amat dua dayane gedes tuh begitu lantas bene metakon kan kedes cangak weh tunggu do kak kengkini wasi jeka kak mau pangango putih misi ngapo gentol misi mau wedo
lakar fashion show kak, isi fashion show dah. Oh lakar main sinetron kak. Oh bisa kak kermilu lomba bahasa Bali kak. Oh nalung kak ya dasar kak subur dua milu masih kak ngajak Bali. Tot kak tot setuju kak. Itu abad debe mas. Oh neng jak ngitang dongeng cening. Apa mantan fashion show kak coba tua nak sih ngawang kita itu kak itu abad nih gede sangat oh man kas kaki hijau kak apa nganggo bude kak ini nih kak nak coba man sakit keras si bidan itu kak newo serayo di puro kak nak udah disulingnya jadi pemadui jati kak nak bejak kalem jadi kak. Oh kak man gelap kak kita dapat ini bemas man gelap kengkan kak kak gelap lakukan mau kuat gelap ngebos dingin kak gelap kolesterol kak kisah jantungnya ulung oh nih kak gelap kolesterol bos lebihan ngamah B kak ipidan dia bangjang kak sakit tuh mawinan jani kak kok vegetarian. Oh, nah ini sengaja B kan vegetarian ada nih. Nemilu itu dia sama aku vegetarian. Kak Jani nak coba vegetarian. Sing tadi kak ngamah B. Tuh makanya cening sabar santai kan santai. Cening kalau sing ngamah kak tenang kan. Kak nak coba nyalanin aim kamu. Sing tadi amati. Itu habar nih jangan. Oke, tuh kak. Oh, aden yang nakal hijau kak urut gitu oh maro yang nawang kak menbok itu kak sing ngamah be mental gen kak pak ketabat nih bene orang canggak ngamah mental gen melebihan lajak ngamah mental ngajak benjol cening kak sing jauh mapak mental kak ngelah mental sakewalo mental itu isinnya pelajaran kak dan ini nyumuin kak melaksana luwung melaksana nginu tenagamu sing tadi amati mati tuh abad nih wih resap seram mungkin kak tuh abad nih lumayan tuh nih ngehang mungkin sangat buka gitu bini nah meni subok itu menkak belajental menkak mang ceramah mai kasisin sago nih ada 2 bulan pitung dino kak sing man meladi mai kak mang ceramah mai kak saya yo gitu nih kemudian mang ceramah nak kejar nih dadane suba dua ngien bang tutur suba luntur darmo suba darmeng nak lah ental jadi pelajaran nah nih doja ageno galeng kan tali itu abad nih gede sangat tekan bene nah yang suba itu luwung kak artinya kak besing ngamah-ngamah B mentekan kak emai ngengken kak itu abad nih mas iya yang mas hawat di kedes sangat nah ini nih tumpek kak nak nih ngehorto jani kramo deso nih lah karena ngeliatnya kone cening ngajak makejang benene lah karageno isin yadnyo lakar pencaro cening ngajak makejang itu sinah cening lakar mati marok itu munyene ipadano bakoi kedes sangat jangan cereng kejang ini ben aduh kak mati ya kak amor yang kak itu abad nembe nih nah yang subok itu mana kengkan polusi nih kak kengkan solusi nih kak atau mau pelututan bungut bene ngomong bentakut nih amat tuh nah jani kene nih apang macihno masih peka atene kak subeluwong jani nulungin kramone jani cening ngajak makejang lakar keberangkat ditudangin ada telaga luwung singit buit aman oh itu apa nih kedes sangat marok itu memaluin suboi bemas oh yang subok itu yang keberang si malu kak kan jangan nih makin kak si malu buino jangan nih warahan kan timpal-timpale nah tenang bergilir mah cara bebek antri jangan par keberangkat kamu kedangin kedudangin nih itu abad nih doi kedes sangat nah
Nah disubani gitu lantas bene punika kekeberang oleh kedes sangat saka besik bemase punika dibungut nih meme bapane kecergem oleh patis nih ikedes sangat laut mekeber jadi ikedes sangat baik siang ibu encok lantas di tengah yang alas ikedes sangat punika mereren di dhuwur batune sane rempeh itu lantas bene punika keteduk ke amah oleh kedes sangat kene mungkin kedes sangat ne sanjan benengah bebelo ubuan belo kadang sajo wake nenenan lakar sing amah cai ijo ado perah kedes sangat pegotarian Cina jadi mati cai tua betne kedes sangat nah disupane kedes sangat man ngamah be lantas yo subo betek pasangi buen yo gede payung nih sewai-wai itu dogen kegawe nih kedes sangat kanti telah bini aneh ada di telaga kemudo sari nih gelising cerita makin ring tengah telaga nih punika hari iyu sarang timpal-timpal nih iyu punika cenidro kan solah nih icanga ini peminah nih ipun iyu pemuda yang saja icanga nulungin ulian ratete ulian nuk payone adi jani yo siteng mokoh itu peminah nih itu iyu nih jak sing saja subo icanga nulungin bini sinah ibe totolan amah teken icanga ija nuk yang beda nih keberango kan kedes sangat sinah yo sing tadi mangkian waning sing ada ye itu lantas bene mati tur maning disebut kene pak mekal ulung jantung diange disubane mati sinah bene punika amah teken icanga itu pinahnya iyu nah disubane gitu laut teko jadi bene canga nembak keber shoot kentan yang mencari sisen lago nih lantas blengok canga mapi sing lah pendeh biye nih canga ento metakon tekene yuyu weh nih anti suwong sing ada be ijo bene timpal cendengi kita mau yuyu masaud di yuyu iye ngudang tandruh kak kadang kak sanebuk subuh ngisi dang timpal tiangi subuh kanti telah bene keberang peka kemudian jadi ben metakon kak menapin sing ada be kan nu ada tiang meniang ben pidang keberang kak adi jak kak sing nyak ngeberang yang nah marah itu metakoni yuyu lantas kedes sangat pepinah nih kengkenan nama yuyu kulit nih dogan kapos tuh ya mau pindah yuyu sakit walau disubane yo man mau pindah ini kena nih kedes sangat aja keberang lu yuyu nyanan tekan di dhuwur batunya lempeh pepanti kancak hang yuyu sinah belah yuyu nah itu malah lah karamah isen nih itu pepinah nih kedes sangat di subanen itu lantas si kedes sangat ngeberang yuyu di dhuwur batune sane lempeh punika langsung yuyu ke pandigang sakit walau nengkan mati di subanen itu yuyu kedang pesan pasange cani suba cai upah cai colah cakap macam nih itu pepinah nih yuyu lantas bau nih kedes sangat punika cakok oleh yuyu anti sekek sing man makian ben icangak punika bojak langsung mati enten ini kedes sangat punika kanthi mati kecegok oleh iyu inggih kadi asa punika anake sane medaya corak sinah bayo sane kepangguh ngiringi dedane sarang sami malaksana sane becik nganutin agama
Enten taler alit-alit mangdom aja, mangnotan pulu-pulu ko. Oh pulu-pulu ko niki bakat ramah ko kadi bener iko. Enten kalungkang samarapura irang langkung nunas ampura. Inggih wonten asa punika satuan tiyang raine makin sane makin puputang tiyang anduk ngadurang Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om